jedno A stvarno ne mogu. A jedno jaje možeš, ajde. Ajde, samo jedno. Dobro. Baš miriši. Koliko danas ima sati u školi? 7. Nadam se da neće baš profesor iz latinskog. A znaš što? Osim te matematike imamo i vjeronauk. Govorimo o judaizmu, kršćanstvu i ostalim religijama. A jučer ste imali i framu, jel? Jesmo. I kako je bilo? Bilo je prekrasno. Bilo nas je nešto malo manje nego prošli put, ali evo, plesali smo, pjevali. Mogu ti pokazati ako hoćeš. Znači. I ponavlja se taj korak. Bilo je stvarno prekrasno. Hoćeš me pustiti na kapitol? Kad je to? Kako? Mislim za 2 tjedna. Za 2 tjedna? Koliko dana? 3-4 dana. Pa može. Pa ćemo se pomoliti. Može. U ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine, blagoslovi ove darove koje ćemo sada objedovati po Tvoje dobrote. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. U ime Otca, Sina i Duha Svetoga. Amen. Dobar tek. Hvala također. Moram ići, kasno, bus mi je za 5 minuta. Ništa, ja idem, kada poželim sreću. Sretno, vidimo se. Koliko si nas silno ljubio, Isuse moj, sebe si sama predao. Isuse moj, na križu si završio, u ranama krvlju obliven, ostavljen od svih zaboravljen. Isuse moj, sebe nisi čuvao. Isuse moj, grijehe si naše ponio. Isuse moj, Living that man, racist human being, racist will live, shame and regret of the price you want with us. One more day one more day Kako dobro. Bebe. Kako moćno je. Da razvali nekom glavušu. Kako? To je pravo stvar. Da idi tamo ono sobu, mislim se vidio nekog. Čekaj. Di su? Dajde ubij nekog, ej. Ide pojačaj tu muzu, čovječe, šta je? Di ti je pištolj, naj. Di ti je pištolj. Mora je. Znači ideš tako pozdraviti, onako. Svako
školi, još bolje. Nakon svakog god zategneš u razredu, dam u glavu. Kao super što mi mozak. Šta misliš o tom, tako? Ja imam pušku. Sutra važno. Ja bih volio, to. Joj, da si živ na nekom onak. Joj. To će sutra biti. Nisi mali, da ubaci. To je moja lopta. Ne može, to je moja lopta. Ne znam. Ne mogu, to je moja lopta. Nemojte. To je moja lopta. To je moja lopta. Ti mene gura. Češ ovo mene gura, je. To je moja lopta. Pustite. Nema. Pustite me. Šta mi to imamo, a? Vidjeli se, vamo. Gdje sad malo. Pustite me. Nama. Bok. Tebi nije hladno. Ti sigurno dobro? Da. Gledaj, imaš nekih problema, slobodno mi možeš reći. Znam ja kako je to. Roditelji, puberte, niko te ne razumije, u školi loše ocjene. Čuj, ako hoćeš, možeš ići sa mnom na hram, kad ti je zajednica mala. Mislim da će ti dobro doći. Nas ima 15 do 20, ali broj će ti sigurno pomijeti. Sastavimo se u pekom, tako ti znam. Imamo duhovnog asistenta, molimo se, pjevamo, razgovaramo o Bogu. Govorimo sve probleme i nekako ti bude lakše, znaš. Kako budeš htjela samo mi. Ako se moj ne želi.
No sigurno hoćeš. A čuj, još malo će biti takvih sastanak, današnji sastanak. Pričamo, dogovaramo